Kanegdeg All India Radio Shillong ko kubor ban Puleru Richmond Karluki kimat bakongsan jong ko kubor mentagastep Ha Assam ke BJP ke penjor ke jingelap election na gebenta ke jingjit nong mikmat syaki yang dorbar tauan ke jela Palat arpaulak san pulai hajar ngut kibreu ke leshim tikayada na ke jingpang COVID-19 hakari India nen kesngi Badu Menteri Ketenat Jal Shakti ke Sorkar Pedeng ulong ba ke Sorkar ke IT Lod ban penbiang umbam umdi Syaman Kilong yang kita nong kendong kata ke senam arhajar arpusau. Ka kubor ke babnya. Ha Assam ke ban selection sya ke election sekiang dorbar tauan ke jela ka BJP ke lepenjor ya ke jingelap election. Menteri Yadari ke Sorkar Pedeng Rajnath Singh bat Menteri Korbari Amit Shah kinwan ha ke jingelang pat ba ha ketan cete ke jela Assam mentah kesngi. Amit Shah unyalap election ha Margarita bat Nazari. Kiwe kinong elam ke BJP ru kilawan poi bat don ki ban sawan poi ha kisni banwan banyalap election na kebenta ke seng BJP kenang ban krengi kibreu bagin jet ke seng BJP ban jet kinong mikmat syaka yang dorbar tauan ke jela. Kad haduk mentah kumbaar kelur prapuar lakngut kibreu ke leyotika nag banyada na kejingpang COVID-19 ha kari India. Tang hunin kesngi palat arpaulak san pulai hajar ngut kibreu kila shim tikaya da na kejingpang COVID-19. Ha kawai pat kaliang kejingdon kibakot na kejingpang COVID-19 mentah kalong kendai pun reo poin praar na kesispa. Kibedang don yuk nyang jingpang COVID-19 he India mentah kilon kumba arlak arhajar ngut. Ha Meghalaya hendremut kibreu ke liok temai ke jingpang COVID-19 nen kesngi. Badai kini ke jingdon kibreu ke bedang doni unuk nyang jingpang haduk mentah kelong arpu hendreungut. Nah kini ke bedang doni unuk nyang jingpang kat nyongut kidai na ke distrik East Khasi Hills hendreungut na ke distrik Riboy bat laingut na ke distrik West Garo Hills. Ke jingdon ke balaklat baro na ke jingpang ha Meghalaya kelong sispa sapu perangut. Menteri Ketenat Kekut Kakhya ke Sorkar Pedeng Dr. Harshvardhan ulong bana kedau jong ke jingdon ki basyakri ha Ketenat Kekut Kakhya. Kari kelala ban lek bha ke jing kun persya ya ke corona. Bad ulong bakari India mentah ke dai ke bawan hakmat ha ke jingdon ki bakot na ke jingpang. Menteri ulong ya kene ha baple ya ke jing syakri ki babun ha ke All India Institute of Medical Sciences AIMS Bhopal henen kesngi. Ulang ba ke Sorkar hapok ke jingelam Menteri Rang Bado Narendra Modi kakwa awan penklanya ki AIMS hak kelengkari. Shosho ula benrap banaduk ki doktor, ki nurse, ki nongteri asya bat kiwe kila syakri ke babahatam hak emlang saalang. Kani ke kubor kawan Syafi nak All India Radio Shillong. Lai tili kejing blin bangi barong ngide ban buat perkhing banyada bat ban lai na kejing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjingai iwai na iwai pan habai dan lang haju. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kejing pang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor. Menteri Ketenat Jal Shakti ke Sorkar Pedeng ke Jendra Singh Shekhawat ulong ba ke Sorkar ke IT Lut ban penbiang ya ke umbam umdi Syaman Kilong Yeng hagit nong kendong kada ke senam arhajar arpusau. Uletho balai kelur prapo lak teli Kilong Yeng hagit nong kendong kilayo halayeng nado balaple ya ke Jal Jivan Mission. Haba peniat ke conference jongki menteri jongki jela bat ki Union Territory halor ke Jal Jivan Mission lingba ke video conferencing. Gajendra Singh Shekhawat ulong baga jingpen poi hayeng kalakiyo nakakatnyaw nakasispa syaka laipunyaw nakasispa tanghapo kasisnam shiteng. Ki jingpen kre keliyat caprang nagabenta ki election ki yang dorbar tauan ke jela Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, bat Puducherry. Ka tarik banweng kerteng no ki kertong kalakut managakan artarik mata ubnai nagabenta kabenta baningkong jong ki election ha Assam bat West Bengal. Ha Assam sa punyaw teli ki constituency kinlong election ha ka ar punyaw tarik mata ubnai. Bat laipaw teli ki constituency ha West Bengal kin sayo ki election ha ka ar punyaw tarik mata ubnai ha ka benta baningkong. Ha Assam arspa andrup kundai ngut ki kertong kinyakun ha ka benta baningkong jong ki election syakiyang dorbar tauan ke jela. Ka jinyaw vote akini ki South Teli ki jela bat ki Union Territory kanlong ha ka ar tarik ujemang.
Mentah kesni ke diketarik bakat do ban register ha ke program ya keren bad Menteri Rang Bado ke pariksha pe charcha. Kani ke program ba mentah kesnam ke dek kesin ke basau bad an penlong ya ka online. Ka program pariksha pe charcha ke dek ke benta jong ke jingeki ke bahe ke balatip kum ke exam warriors kenang ban wanra ya kal air balat na ke jing ban kya ya ki samla. Ki kena pulih kila ban register ha kene lengba ke innovateindia.mygov.in. Halor ki jingdawa mentah ka kenti kene ke jingya keren bat Menteri Rang Bado kan day tek tang bat ki kena pulih. Hendrai on kuntop lang ya ki nohikai bat ki kemeki kepa. Menteri Ketenat Information bat Broadcasting ke Sarkar Preng Prakash Javadekar nen kesni ula play ke jing peninam ban rakhe ya ke jing yo lat luat bahnya pusan snem jong kari India balatep kum ke azadi ke Amrit Mahotsav ha ki hindra tuli ki jaka ha kari ling ba ke internet. Kini ki hindra tuli ki jaka ki kentop ya ke Imphal, Jammu, Patna, Bhubaneswar, Pune bat Bengaluru. Hadin beladap play ya kene kejing peninam na Delhi Prakash Javadekar ulong baka jingyo lat luat kadai ke bala penyo hadian shibun kejing len lade dagi nong ya lat luat. Ulong bala penlong ya kene namar ba Menteri Rang Bado kari ukwa bagi breu kentep syapang kajing ya lat luat. Director General Ketenat Civil Aviation ula batha bagi bapeniat yaki lingsun bakin penhiar no yaki to ki bamdeng yaki mas hakarukom ke badai wad hadian ki babun ki jing maham. Ka hukum go ong babaro ki basyong haki lingsun ki diban bot perkheng yaki jing batha baniada na ke jing pang COVID-19. Kala batha baya ka mask om de ban penhiar hatrai jung ukmud lat no tang hakikat to kan ki daw ki bamla kiar. Labatha ki pulit ban omsya yano ki bamdeng mas bandrong hapo kakat lingsun. Ka Mumbai City Football Club kala job ikanam la ado ke jing kun final jong ke Indian Super League ke bahnyo. Bat kala penliam ke ATK Mohan Bagan da argol kawai ha Fatorda Stadium ha Margao ha gejula Goa nin kesngi. Kani ke digesien ke benengkong baka Mumbai City Football Club kan ra ikanam la ado ha ke Indian Super League. Krishna ulayo ekanam Hero of the League kadba Igor Angolo ulayo eka Golden Boot. Amrender ulayo eka kusnam Golden Glove. Alberto Noguera ulayo ekanam DHL Winning Pass of the Season kadba Ulaleng Moya jong ke North East United ulayo ekanam Emerging Player of the League. Menteri Rangba ka Jela Manipur UN Biren Singh nen kesngi ulasa mikitiar kitar jong ka kamrep hapo ke North Eastern Textiles Promotion Scheme syakinong rep ha ka jingelang ka blalong ha ka City Convention Center ha ke nong ba Imphal. Ulasam ru ika jingerap pisa ba Shipo Hajar Tengka syakinong shna jingshna dagi kiti kenang bakin thiet ikitiar hapo ke Sub Mission jong ka Agriculture Mechanization Scheme. Menteri Rangba UN Biren Singh ulong ba karep karyang kadai kablano senyang shibun syaka yo kakot jongkari. Haswa ban penkut ika kubor ha kaniga step sa sisien kimat bakongsan. Ha Asam ke BJP kala penjor ke jingilap election na kebenta ke jingjit nong mikmat syaka yang dorbar tawan ke jela. Palat Arpulak San Pulai Hajar Ngut Kibril kila shimtikaya da na ke jingpang COVID-19 ha kari India hanin kesngi. Batu Menteri Ketenat Jal Shakti ke Sarkar Preng ulong maka sarkar ke IT lut ban penbiang umbam umdi syaman kilong yang hakitan nong kendong kada ke senam arhajar arpusau. Bat kat tu ke kubor kalakut akan neka step ke bala Wan Chapi nak All India Radio Shillong. Ngipen kemau ipi kinong sengap bah ke por prabajeng in desok baka Delhi Station nak benta ke kubor haga ketin Hindi ke banbud ke kubor haga ketin Pareng ha ke por prashiteng. Sengoba ban ap menta ya ki weipat kijing penbana.